Minyantaba kametu tise abrono mao. Meti makodonche. Obahima onuno ni magrodi. Obi friend of my miwai. Obahima onuno ni mdia makuma be. Obi friend of my miwai. Minyantaba. Yee, and you money. 93.3. Now what do you? Minyantaba kametu tise abrono mao. Meti makodonche. FM, no size. Minyantaba agametu akodonje. I want you. Minyantaba agametu tisano mapeti bre. Metu makodonje. Oh ye kuma kono. Oye mama dani ohe. Apwa oh hawontabai. Nasuotwa onko suroi anka metu mako 93.3 no challenger mama mira ho no challenger oya ya dambo oya kuma kono mi sense zubere akami trimo o mama na mi ye Aha, ebusiafo wote senyumi etwegua na ye odon sabai ebre ena edru esono na me mama jo na mama makwaba edi aba ahenkan odon sabai ejumedie eso enene de di kan a wuti ejumedie ya na meka wo se edi bra o miminde bia bra nondu abopepepe edi kosi se edumienu ebeboso ebuwo ndemi se mekuma kromo bobobo senna matu petetu enunti no na mesese wo befre obi na obi afre obi na obi nso afre obi na wachre ne se ebre edru se ye dia wade mu nsempa empana twen mu nsempa ebebrew na ma watimi asiesi wawade no amana so sara nso na sempana twen mu ena wowa wo besua niema bi ebeboawo amma sempo na nkasuban no enya wo betimi asesa na bema no etimi enya adwensa kyeraye na wakoye hu adie mini intimi dimitie pimpimo minam sanza na sunini baby ameko
Auntie Neno se wutie yenyumredia na mekai we say the Department of Sexology ena eneyaba se yeni wo ebedi nkomo no eno nti no frɛ wodo na wontwemme wo mane meda wo nkyɛn na bibia enkose kama Bobo sena matu petetu Akwankwana mikanu seni Akwankwana miyeni jeni Ewo na emseme kumakroma Bobo sena matu petetu Ay matu petetu Seni Akwankwana miyeni jeni Ewo na emseme kumakroma Bobo sena matu petetu Enti minyantaba kametu makadanche Na wadinyo Minyantaba ya Metu makadanche Metu makadanche Metu makadanche Metu makadanche na mekai will say yes streaming live on Facebook cause search for Ahinkai 93.3 FM ne capital letters obo wo wa wo be hu yen wo share ma obi nso enhu say ampa yaba na ye de dwumadie no ebegu kwan so na leave your comments or contributions also the asembise bia nso wo betimi e de ato afenzo yen WhatsApp any SMS line no 0594841044 0594841044 ubetimi ede wo question bia afa ho ede ama afa yanyum ya egu kwansi fedi asay na me saka o se me a medi dwumade ho chia me media ene erapena I am familiar, no friend. Give the world to you, but I'll give you what I have. My baby, every day I dey pray for you. There's a permanent place for you. That's why my heart is a bit like do. I am familiar, no faith. I sing for you, wanna be like Do. baby, now you I go pick up. I am familiar, no faith. Only for you, it'll be like Do. I sing for you, my baby. I am familiar, no faith. Do. I am familiar, no faith. Na mechia etiefo nyina sama makwa babiem edeba don saban ejumedie eso Kwame Pablo ba ko pe migidi yie pa se wo hwe me live wo Facebook afenso ye nua be ma Mr Danso migidi se mo hwe na wanchi ai mo frefre nkofo se ebre na dru se ye de bre mo na wotwe twa mu no ye ntimi anye nam dwumadi a ye di ye nti eno nti frefre wo bia na bone nkaye se bre no ason enti won fa ne radio no ento Ahinkan 93.3 FM so
Gaga Zaza, it's Zaza Zaza. Hey Wara, against any day whoa. Hey Wara, baby against any day. Hey Wara, against any day whoa. Baby against any day. Make sure what I'm bringing up. And I go love you even though they hate you. My mom don't even see Kenny now. Oh, them say you do me like come on. I don't know what to knock. I be a Scooby-Doo. Oh, them say you do me like Mumu. I don't know what to knock. Do. I be a Scooby-Doo. Oh, don't sabayo. Come on. Ade. Enti za. Hey Wara, against any bewo. Hey Wara, baby against any bewo. Come on. Ade. Odre desin jollof wati. Ade. Sansuna odo desin ti o zafi. Come on. Oh. Nobody go feel love you like I do. Damn it, yeah. Then they talk say you do me juju. The way I love you now. Nobody go feel love you like I do. Damn it, yeah. Then they talk say you do me juju. So whatever go happen, Oi ma. Alamo. Hey Wara, against any bewo. Baby against any bewo. Make sure what don't I bring in now. And I go love you even though they hate you. My mom don't even see Kenny now. I love you. Them say you do me like Mumu. I don't know what to knock. Do. I be your Scooby-Doo. Sugar. Them say you do me like Mumu. I don't know what to knock. Do. I be your Scooby-Doo. Oi ma. Na me kaiwo asa kaiwo biom se eye Odon Saban Jumedie ewa hinkai 93.3 FM eso ena wasungu so awutie no enwumre enenso eye meminda enwumre enensio antodie nanso still na no ewiem eye sefom ewiem aye se nyunyunyu megidi se wodo enchen megidi se woda wo ho kani enchen abibia ekoso yie enunti no yeda wase se bribia no wonso wunyabre mayen na wotie odo Nsaban Dwumadie no etiefo nyame enhyiramu nyina mabedwafo abekaminsa na yedi dwumadie no ebegu akwan mu se de da yeye no no nti mekwakoma mabedwafo akwa abanansa na no ene me wo counselor ewo efie hase sanso ena me wo me mame ono nso
eye Dickness ewo Pentecost asafomu ai ono nso ewo fie ha yeguso anso etwen Mr. AB se wono nso ebeba na ene no nso no ekuku damfo ewa ha pa enu nti no bomoden afre obi na fre obi na obi nso fre obi na montie enkyerechire pa ayede brem afri wodon taban so na ma wade no aye krabehye na ma wade no associate train no bi atimu a entimi anye yefise Bible class say de waka bomu no manipa biara entimu enu nti no utie nkyerechire pa eno na beboa ama ne Bible kan no etimi abem se mmom wa ni nkyerechire pa so na se da bia do wano ka se Bible so bi antima wa usuban no bema emu ate yo abeja for me mamo akwaba edeba odon taban ejumedi eso ya obiade atwede kese pa esa da yo ama me mamo akwaba pa ya me do ene de yenya Dickness wa hede na chese bibia bekose wano ai counselor said the day no story of the day okay ai yenu aba no ne ha unyina ne say one abamu abi ana abrantie bi twempena na empana twe na ntimi ankowia wade mu enu nti no muntam teteye no muntam tete wieye no wenhu ne biem be ma ne de okọ ne baabi wono nso tena ne baabi ena nyame ya adom ema ono obayi waware na adwuma semunti onya transfer ekokuru foforo so na okokuru no so no dako na man woni bema no ekobo mpu na yese de woni ne twempana pen no isi a waja ne kunu ne wo baabi ana enkowo no ena baabi fufuru wakohia ne mpana no woni mi esiye ohun ya no wasan ne brada yasan so mpana twemu brada enso aware ne ne yere ene ti kuro ne so enso woni na twempana masisi ano ono na dwen se o feel guilty into opeso oja enso woje ne hu bia enje osuro nso se ne kunu ebete anani kunu behu bibi edien na wonye counselor well mamenchia metiefo anasa hinkan tiefo enanwumren so nyame amakwan amanne so yasa hia biwa enkase na ase ne demom amen mamenes this is a very anodene but bibian so ensu nyame okay penifo ta kasa kasa bi se genti adada ne so no ana enye dene but ye bena ene mama idin komo bi wo ye kam na okaka bi se o value ade na odo hu awuram ana odo hu ekuwuram na me ye sure se sa anyoma we bi no umma ho kwan enye se emma wo ebeba but umma ho kwan emma sade no ento okay se ade na odo hu ekuhyemu no ana wuwo mu no se esombo mawa umma ho kwan emma sa anyoma we ento adenti na me kasa na mama kasa bi obi ho hu ni se ojai na ochina obi beba obi nso ho a ohu ni se me la sanie mfie no abitime etinu wedie me kuma me koye die me bia se wedie be yi yes saade okom se ne la sanie no so wuramu a bibie wo mu bia se ode hyem bia ma ware ne yeye no obeya ma ware na yeye na de ono hu ne ho se so minya na mijaya uni mema esame a se nipa kro no saa awade no ensom ne bo ube ma no kra na wo ba na saa nipa kro no be ye wo saa na ana wafa ho adwen kakra na se ne awu kan amane ntie nuda wo ye oba sebe be ma tisika aye wo ho ade yes adwuma semunti wakopie baabi na me de minim se da ye ware mpo no ye tufu bi se de atwamu no se bi obi a wo past enti minim se ye tufu wo se ne atwamu no ye ma no entwamu na ye nhwe de da ye nim because say de otu anase de on net wo sisi ya no on na ehhehya brabo ana on na ebe ko akomanim enti mi hu ni se saa ne atwagu no enye se bi a ensensem bi a esi wo be ma na brabom ana oba na brabom na esi mi yentwanwu na mom abrabo bia na wo mu no
sese mu mienu maka bom no de na ense emfata no ese yesi ye tu ye ho ye masa anwoma ni na entwanwu enti se bibi sei okoye na sebe wakohia na an we nipa na wonim mpempenso a na natebia na woni sa nipa no ewum so ehya ase no hwan na obo na mane emfomso no bebre meka se me de bo oba no entansa ni na me de bo oba no enye bema na osa baaye no dabi because obekan na aka se sister anabra me pa ochew unim se ne de ya hye kawa na hyew no enye se bia ne hyew na efese dabi na mom se no what dinse akantam mentam na mpese meka entam kese bia beda one bema bi foforo bi ntam echi se enupo no Bible says se wo yere saa mpo a you go back and pick her and I say ofa ne saa it is ebeye dene se bema ne nkase wagya waware a ebeye dene se obetete ho afiri saa wade anim it is sisia no se sei oba na oba wani minim se enye baako enye mienu wode behwe so mienu wode behwe so miensa minim se hyase afoforo na obeye ho gyawa sem die no yes atinkana no odene etoda bema no okunu no mpo beye ade bi esanse wo akwanti omunti enkomodidie no nyoma bi enhyeda enkoyie eno no ebema akwanya sese we no be kasa no be kasa ye nko ade a ene ma me hwem na me nyimfa wo kakra na me de ntia me kasa me de be bo ba ne kese ne se so ehyase no utumi bo wukunu amane yes se wukumpo ena wano oduru ewo nani because o kwa akaka kire wukun se be ma me ne twempena mre bi no ese masako hia ne no se anas wa hyese wo nwoma bi a mani nye ho asema me buzan se wukun no obefa sa akasa ne se emema bebre wo beka se jawa sem ese kura wa hyase de da etimi busa se hwan na ana wo ferefo be na wo de sa asem wei eto nanim ema ne kan bi ma wo dabi wantumi entu sa na mo no nemom wo de kokrodo ena afi ohu akodi mawie be man so ti baabi ena wo dwene kwan kro be fa so se wonnamu se wadidie mu se wontade hyem ono so bo bra so de behwe wo enti se ono so de ahomete kakra ne se ese ono so aware ne yere ne manete na me sister na make say eye maniwu eye me fere se de aye obi no people ne de aye obi no won so nyame aye wadom obi aye obi saa na nti wani anso wo de ena wakọ tare obi de ho ese no anya wona na ese onye first lady o wakọ tare obi de ho first na wo ye first lady no kra no emra bia no echese na wo ye first lady because ba bia no wa ode wakọ a echese wo ye first lady nya wo tale ho bia side chick ne bia no ena ise wakọ tare ho ono so ne yere ne manete ise wo pese ye nya wo dan yesi ba bia chichira boa no ho ha ne yesane no saa kwan na wo fa so no ena ise aye den ama wo enti se wo the problem ena abeto yen so ena na dwe ye bedi odo asem ni hwe problem ade abre ye ka ne se ne awie ne sen ye chi be ma na tum ana ye pedro bi di aye no ai ise de wo de abre no enti mesre oba ne pa minim se etete wesen wukom nanso enya abawie yes de o twasa no nim se na chiachia enti sene ye wo asore mpanifo ho sene ye wo asofo ho sene ye wo nananom ye wo abusua pani ho ye wo mpanifo bi wo manimu onyam wo manimu oduru mesrew asem de ye titi ho bia ye keke kakra fa ho a nanso ni titiriw na nkasa wo ho impo kwan kra wo fa so a woni ni hia e wo krom ho no kra no yes senso ensem bi se na etoda eye different yen hwe no ye hwe no hunamani kakra na hwe ne hunhumani so kakra ebia na se ne ye kan ne entisa nyese bia nya no kro but ebia na mo mienu na ngasa no kra na ebia tama na mo twempra no na mo de me hu akodua baabi na makansem bi aguma abrabo so a ene na afide edi munya enti ensem ne de ewo mu bia no mesre se ompe obi ananimu onyama na nanimu oduru na won kire sensem yi mu nkire no na menim se from the hono menim nyansa de ni ba akofo tirim
na mo hyase na mo tu ho anamo ne de meka na ne sɛ ye hwekwan e befa so a obɛde wo ho obɛte wo ho afiri saa de no ho wo ho nte sisi a ba ya hye wo kawade unko bi kun a ono so sɛbe sɛ ye wo na nani gye wo ho a enka ba bia wo bia nko bɛhwehwe wo abɛyɛ wo ho ade enti kakra meka na nwumri ene sɛ mesrɛ no ba bia ode bɛfa ono so nanim bebenyam ana ne ho bɛte afiri saa enkekan no ode ka sɛbe de are ho kra ne sesese no me ne wo kasa yi osa akɔ ene ne kun no ɛsa akɔda hwɛ nomie kɛse a abranti ɔtene baabi ne onyamfo ye na dwene sɛ wunti anasa wonkuto no bɛbɔ bra na afei hwɛ nkekan a wode ka no mesrɛ amunamunum ya mesrɛ no sɛ bibi to abranti no abusuafo mfa ne kyɛ sɛ ono bibi sɛ ohu bi danti odo onyere no ho ti mesrɛ no onhwɛ anamo obetu abɛboa na watene ho afiri bɛma no ho eno ana meka na nwumre yo counselor yeda say ye pa etiefo don't sabai dumedie ena wasungu so wutie wa hinkan 93.3 FM esono counselor achre na dwen na me ma Mr. Yebi nso akwaba ai me ma Mr. Yebi akwaba me se me ma akwaba no onyam meduru ye enu nti me ma na akwaba se nyame de no abeka nyensa yo mama me pa cho ma yintie wa dwenche Tiefu a mechie tiefu eti nyina na mama moniti obi edofo bi mben na mesese sa agri onhye no emben na bebi ekeka kono emu awirem na ne sen ni sei se oba warefo na me aye wadom enne awari afudua atwede ayedefo akwatimpo edin na nyame aye wadom no wahu mobbo na wawalo wanya odofo ma na walo na orefesedin se wako krofufro so eitino wakohia wo x kompanifo na ka o se me yere dada we ya me mpana dada oba na anyade ye di kan wagu ma nyina ni mase wagu ye hu fi mesre so won pata bia ntempa afa me pata ma nyina wanyade wagu ye hu fi se wan wako your friend say we be ma dada wo ne natena e de pa na e wo ne ho a nti bi ni wukun ho a de bia na me ka se me ka hoahoa me ho se oba wo ba ye ne se oba wo wankasa wukun ana wo dofo a wo ne nete unto obi die so na wo hwa bribia se ne wo hia wo be ma ho ana hu wo be ma ho a eye wo fe ema wo kon do se wo ne be ma betena no wo be ma wo ne nete no se sa de na wo hu wo me ma ho a eye wo akono ye wo fe no wotimi siesie wo de na nyame de ama wo no na ye sa ma wo ye ne yi a wo ye fa sa na ese be ma nso etimi ye sa de wo ba bi hu a ema hu oba na wo kon do no na wani ka ne ho no wo ba wo ne ne tifie no se wotimi ye sa ama no enti oba wa ware na wakohia wo x minim ne wo x ne ho a 7 ebi ni wukun yi ho anti wotimi ma kwan ne edi kan eye communication minim se communication na dis adie beba ada osia no na no obeje ne number ho no a mistake ubetimi age x ne number koye se bia na wo ma na hu se wa ware na tibia bia wo mu a ana no no wo mu a emboa aware no enka bia obetu ne fo Kristo mu se bia sa bie na ne mete na wo ye emmoa enhyanyame anuonyam mpo ma oba na ne nete nani enye
Sanya sa dia mi hu faso a ene bo a esom se utimia kwaje ne number amudi nkita ho ama sesei sa wo ye mpena o sa wo ye yiri o e ma sa be ma no nyame pe nanim wa nyaade na be ma no nso onkan hu se wa bomusuo kese obi yire ehun asem ka edin papa hunhum no ayeti ase awuo ena ote ho into omu mienu no sa bre ye bra eso omu nu omu ho ewo ne omu aye ne ho na omu sre nyame twedi ampon na odi omu bone eche wom na ye ba ho na mfam nsu a oba no ye ne ye kasa ye so tie ne a minim so odi asemi ba ye de wa ye krado a otie ye otie on delete be ma ne number se sia mfi ni phone so sanso ni akukudro edi etwi akukudro oni edi etwi ni sei ne ho bɛn na nkasa ne ho bɛn no oha papa we kura be ma ne tia ne yembe hyehye no se wanya ba oba akukudrufo betimi ata na chi wo bibiya mu wani amoa no ama ne nsa si fom iti mesre na ye kama ye nuanom ma nyina enne yesi aye fe abaso na ye die wo afu a wo garden enko kompo die so mka no lonka enuanom saade ye nyina da chi ba ko bu ho akonta o na nya ne da chi fam mpa honam fam ya yetim asase so ye wo mu ya yi ehun sunsuanso wo ho a ye benya oba ne be mate na wo fa na chi wo di fi ene ka be ma no etimi sai na djuma etimi kunu kra eti ni mu ema na bra boy ye basa ono oba akro na so na be san gina na mbe wale o na ese untimi nhweme na nyema nyina ye basa e de awale anie ura fini a wo ye no moma ye ntwi ye hu fi nyema bi etete saa ho ene ye fe na edwaman mu esei oman nti mesra mi nua ba no se me panicho on mompa ye ensra bonifache non kan kire be ma ne sa se masie mi ye loose insiranka nyame matia futu se ni kwa sen ka me yesa enti efi na ekọ menewu tintontan ya twam enfra mi biewu mi ku e be ma mposin aha be ma ne na mi nua be ma di ka kasa ne ye kasa ye ba nkomo ani ye di ni se oba wei anvalu na ware na oware ye no na so valu aware na oware ye na ka mi nje ni so betimi akoye saade ewe enti ni ekuta ye no moma ensom yembo moma ye ni so na nyame ahwe so asira so amaye se ni ekuta no wehu ne bo esom na wehu fa so e wo so na utoto na se ye ni biala enuanom nyame so nsira so mawo sansa wo na wo de hu mpo no hu ebu eso mawa ese den na obi o won chen no ebe ma onu so be hu fa so e won ekuta ono so aware ede papa ide bia me kam se ma aware a na minim sanka aware ede sa ti se nyame adom yen na yetete yekun no mu ho ye nto aware so nyame adom yen bia nkasa ye de ka onesa ede na efe na de na ede na ahwo ahoa si ye masa de so yani save ama bi bro ema bi bre papa obi wo ho at ni age osi be ma mpo nka nkire ne se sister me do kompana ni achi mpo nkire ne lalai sa ema yi save
chimpa ebwase ema difu a ebe ribi ye be jalibi akwankyerɛ say sika how much more say wo anyame hu mmɔbɔ adom obi na wototo waware ase enye subai papa na saa be ma no so ye saa no ebeye no me edi nachi awon to na nka so no mu nyina la ebeba be face saa de we sei ni nana nka so a obebo ka bi kro na wale be papa che we de ebebo kapa obi be kwa ono ahwekọ dani ba akoto so filifili so obi exam na nkasa inti mesre enne save sene ye kase manye na saa na mema nso nye na enti wote wo yire ho a ma wani so wo yire do wo yire hwesetem bia ni ohia no be ya ama no na ma wadwe nyina si ono nko aso saa na eso ba ware fonso wo ye do wukun je wukun anopa awia ne anwumire obadwe abusua ni nyina ho na wo dwen be ma nso ho eti da bia me kase communication nkita hodie ewo abefu fiditintan so yi ehu hiama enne asetena ye wom sa wafo ya obi betimi aka me dem anko school when first school konwo for phone ni keke frɛ no daddy me pacho good afternoon na wi adwuma mu te sɛn me pacho wadidi na me se me fra hwe na se mete wonka ti me pacho bye bye wei keke ade we unum ne yema mema saa da ni nyina nyame amamu a ahwe adwuma kro nya bi wa kyena adwen enuanom eduro ni ba bia ye de wale o eduro wodi eduro ware e betse na se wodi nim nyame ma onyansa ni nimdie ni odo a wodi ware a ede ani eduro wukun kwa dwuma ubetimi aye na duane kakra wodi ahye na ayim se kawo se ni bag mu so onfanko intebede pa na secretary wadwuma na se adwuma ani o ebetimi akosum neto anakope panani achi se ye fa me ko lunch no ne lunch se ne bag me lunch gutame enti wo frɛfrɛ no na adwen wo so onim sese ne wo frɛfrɛ no wafe no enti na wo frɛ no to pentam ahwe kro betwa ne boss ntro se me paacho ya frɛ me se me kofie enti me srɛ wala me kofie enti mu mankuta hudie ehia ye wo ya wareɛ mu phone nya business ni se wo betwa so bi dabi intena me kama wafo nyina te se savi wako school wunko school huye hia se phone na ekuta wo no enka cha 2 hours 3 hours fra wo dofo wate asama mi ken minim ne enti a me kasa krachi bi savi onya dwuma no nim dressing pa tembia ne dia oye ne so hwese ni phone no credit wo so champagne ene oye obi yire oye obi gele oye obi hwan wo boa odi wachi be kan fom na me pemema nkomodie ti da ko na me twipin na me ni di nko na me se na wo so de unya dwuma nso no utimi nya ema ejina omo na so se hwe nkwasi afo ni betu ya bom ho kan yensu ya hwe so ama wo eni sen ya oba be ma ware a onim so wa ware ne yire ko obeba enti onya bre enfre no emusa no se adwuma mu owo sen na ekọ bebi okọ odwa ehọ te sen edwa ne kọ sen daabi na onu de owo bre pa enti ni phone ekuta no no ohwese tembia
ɛne no de beto aduane adi kura de beto credit aguso no de afrɛfrɛ aka odonsem insama akono insama wotia na wo awu say yes ebi mu ni mododi na me se saa eti me fa saa asɛm ni mu aba na me ti mi su mi hia emema me de tu omfo se yema saa de no embra ware mu tembia yema yani nko ho se wo yire no baby owo bia enkasa woni na eda sorry ye ena wafifie ni waba adwuma mu. How many times our girlfriend o friend no anane ne chat inti me pamucho se sadie we koso e wa aware mu a ana wo ye be ma na wo yese ya emfa wo ne ensem da obi bebe ga kan gu wo yira asuma na wo girlfriend asuma timi age no ena abrantia me kana asem sunya so ono wo da wi a ono wo to aso wa wie ba ko pe paso wa wie we meka sa bonsam na abo ne pa bonsam agent a ono so de fa so egu nkrofo aware ne ade enti mo ma yensuya bibi enfim yo se nkita hudie wa aware mu no ehia papa yo nti yenua ba no ne e ka akosi ni se onsra bonifache no ni be ma dada nkasa se owura mijimi enne sevi mehu nyansa mini wonye saade no ebie sa bra na me ne wo bon ye nto aso bio fa ho na me fa me ho minim se be ma ni benya sem bia ka kire no enti ne be ya ne so unblocking the lines nyina bebra ma amane ma no nya na sumdue ni na hoto no nwale na ware no obesi ne so a enko hye ne ma asetro ne try de na one na anya nti no sese no no te na ware ho no ena be ma ne sa be yi sa do no adi atimi a kire no no ahu so odo no oboa odada no yo odada no papa ntimi de se na mdi kaka so agu yani mase ma ye de bechen Ghana for ma ye de bechen ma nyina mpo ye de bechen no ekura se maka enso menwie ye nim se ne aka ayinu ena edoso nto ma na ni na ho efi enei ekoi so unblocking the lines nyinala so hwempo no amani bibi na ese so ode money back on fan soma na de nyina ne fa na de nyina nkoma no no ni hwiye bio yo mama yeda se iye pa wadwenkyere ene afutu sem a wode amanye etiefo don taban ena wasungusu a wotie no eye afutu sem enye sebi minto sebi mpo enye edie nko a ene yebesua na mmom afutuo nso ewom a ebeboawo ama won so no wompratwe ene waware no etimi agina pintin ankeka wa bia emmem na me kai wo say you streaming live e wo Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM no capital letters na fa contribution ne comment nyina wo questions fa ne nyina ebra ho afen so share na obi nso benefit from this wonderful program ebi na ono so enya adesuade bi esese wonya ebi Mr. Ebi Mami. And then so near that who knew. Me chat you for you. And I made almost serious to have no more can I be sorry. So, is he pass on your winning your dick and you? Master, is he a little bit funny, even though see the Okano is just a yes, is secret. A bare usual thing. Our society. Okay. But the particular one here discuss here. Madam I can't be brave, but Madam will cast a minira, not me because me a meaning pay face and your Madam we can yard your baba way befa.
Because you they say no near branch any date. Anna break by. Typical example here. Tamani go school no phone ni ho phone ni ho. Into omo enya girls any boys e was secondary cycle time no. Mu use school no so bi akọ ni kuro mu a. Communication bi ani ho. Na sa ware na aye den. Egu. Mu a mu be lucky. A mu betimi akọ vas. Na se bu san ko hia o vas ho bi omu a. Na sa join ni. Eti by the time on be free vas na ba ne de. Na che se ho ne de. Agro aso twan. So who the problem a lady no. E won no. So because onim guy no from way back. Ana enye se ntokwan so na si wo muntem na ma break no e buy but out of sight, out of love. Na we hu we. Ana the worst of it ni say be man no be ware ni sesi anso no ense ni ho. Nti no e bi mpo a na o kira de wo abo presby. Ana be man no si edwuma o ahenkai. Eti okwa edwuma no pa ona ma henga ni mo ho na enko. O ba so a e ho ano ona. Some ho se ni ade na etie no. Enti no enye easy. But as a more polish asem no. E to da asem na si e kan se ni e tie ni nya se. Mr. Bimpacho wo se ni e kan san so de a ene nka ye no mo nso a ye kunu no wo ba bia ye nso ye ni wo se ni ko bia ba ye o. There be. Enye that aspect no na America no. But as asem no senior says ye ka kire no no. Mo mpese o ase o kan no wa ye no ana se no kra wo mu ani se o bodam. I mean she's crazy. No cry ba ko pe. Say Obeka say oh mikunu e wo baby foforo. It will say we all know how those things no work there. But me fa blame bi a e ma be ma no in any way. Because by nature no sa na me ma no tie. Be ma oni u de TV oni mu pa say wako ware. Se wan ko nyame ahunu mobo na nyamisro oni mu a still obeta taw. But eye oba no what the willpower. Say obey den. Obey ignore. That is it. Because they be America say a man have affair by emotional. But me ma de you ni hu sesi a ye be kwa kodi. Oni kwa po mpel. Na so baba be du. Because also who say umpoki aso sorry. Anyway say enti they be America say side check we ye dem be ma no obeja na yira nko eja da they be odi o afia be ba meja na ma be ware o. All the sa 10 years. We ye dem na yira no tifie because ofre busuafo na gada ayo. Ano tu ebusuan pani na ekoye sa oba no ho ade. Enti no enye easy say oja no just like that sa no. Entensi we ni abeboa na ne say on pre transfer enko be bia ni kunu wo no. Because meaning say most of a human no it is allowed say be bia ukunu wo no to save the marriage into no ye more transfer ekoho na senya sa pa dia ebeyeding but ni nyina mu no eye ono na botai a obesi so besi na adwen pi se mmiri bi atwa mu no na me ne wo na ne wo ho sesi obi aware enti no obi ama nani nka na ware ho na on tremu so timi si na adwen pi enti efiti na ekoyi o frame you one frame you see dey be ameka say ade bi a wo ye a on person nipa be hu bi a no straightforward ka hu say anya ade pa enti mo ni nhia o ba bi o mu mienu nko be hia ba bi a che say ede won beba close bi a no mo ni nhia ho even in a phone call say you obi onim no bibi hia wa in critical condition power no so there nyankopon dey aman enti no wo na what the will power no so be ka say me mani NCBO ana say onje transfer enko ni kru no ho eno pe na betimi a save the marriage no anya sa pa dia yo abati ba ko no e guy yo Mr. Ebi so edina dwenkyere aba etiefo efutusem ene etwa no we free counseling sessions wo the faculty of sexology enu ntine fa bi free na fetu wo hofo fi se we free
ewa hinkan 93.3 FM eso koswa na kwahwe yen wo Facebook 93.3 FM ahinkan wo de ebo ahinkan 93.3 FM wo Facebook wo behu ye wo ho FM ne ye capital letters afi ye kwa Facebook abe fonten time so a ye nua be ma Starboy was a nice program Starboy ye da si ye pa afi so comfort parcel or say mommy is really teaching us pa mama nyamenshira was say ne wo chire wo mo pa afi Slim Shine so say I'm enjoying your program, God bless you. Shy, God bless you too. Enu nti no mon so mon share na obia wono so ewo live obia no entimi embrambe share no so futu ya yetui ono so nya so emfa so de. Now quickly no ye beko yen topic for the day. Na yen topic for the day yes sex and marriage. Sex and marriage. Paswa gudi anase edie ene awade. The medical bisa ne say sex and marriage no papa edie nti ne ye ware ana say edie hu hia wa awade mu ana counselor Mamenes medasi good we dey na dey what bisa a very question say be na me pay answer yes a very detailed question like this yes yeah me pesa questions will be pa otubo me see na mama nkofo ati minim se me dofo bi tie pa na wontie ni ye pa me nkantwi nti wonyere no ho we dey ka sentwi na dey sasem na etwi ne dey a me dey emfa me ho osofo abrobe mama sha see free see eye abode en hyase no anase abode en fiti ase no onyankopon bo oba ne bemba na ne trimu poni na ne se eye se ne oka se waboni pase ni su ene ne seso no saa ade no hye se yenwo na yase ennore that was the only avenue se nyankopon trimu po se ni su ne seso no beda de wo wiase no eye saa nipa mienu no wode om hyase no. And that was the only avenue one fabi anka ho wanyi bi emfrim. That was the only adia ma ho kwan se nipa betumi abawiase. Ene se wodi nipa oba ene bema esi ho se mongo na mase ennore. Esi yeni bi wachire ene yeni bi wanim. Dabi. Good. It is a ubusa se sebi edie ene awade. Yes. Ne me kan se mame sanfa we ntwa ntwato baako emere bi dui Jacob ekosomon osomfie nsom oba onya he no se ne ye frakadam se Jacob enne no daaya enkasi ne momode ne kodem obie ye nanim ohun se no dabi enye oba nie osa ba back ebesa be som another 7 years e ma ne ye 14 na de wom ni se hunamani no abusuafo agina tum waye ne ho ade an abusuapani agi atum se an ono na ye wo yere ade a ebema onyankopon agi atum ene saade no consummation saa edie no se edie ankoso se mpo ye ho ade saada no na se ukunu ene wan na esrew onye wo yere onye ukun ade ne ye wo enti bibia ne nyankopon yi representative ni omo mbesi na nam enti se nyankopon ye honhom nti saada no wontumi ma ho anase mintumi nka se mintumi nka ne se nyankopon be yi dabi ode asofo amba begina na nam omo di adanse nenso ade a ono ahyehya to a ode be di adanse se wei ni wei ene ne dai omo kabo eye saa edie no enti se edie ni koso pe akamumienu se moja no that blood covenant saada no edie ni nya koso pe mumienu ene ho na ebeka se bibie ntumi tete montem sister akọ fa kire ni se wonnim saade we ya mama nka ho na nkyerɛw enti no wadwisi wafa ho adi enti woni ukun dae no ukun you are entitled to only ukun enti wo fa kire a wo koya woni bema foforo anase wo mpena dada no ono no onye ho ade o enti hode ye ode no achew but me twa adwen si bibi so ti wo bibi ya kɔ na kɔye ne ntem sister wo tie mi a wo kɔfa wo kunu achi ne wo mpena dada kɔye saa da wo kunu ye wo ho ade no a ono dae no
it becomes legal. Hum ni hunamani na it is legal. Wo bia ni ho kwan enti ena obonefo ne ye akwan bi obefa so se obesei awade. Se mpena twe no mo twe a ha ne bebre o. Se mpena twe mo die ni die nye legal. Oh. Brunsam asi edam benefo bi ta aka se Blawi. Ekowiai. Okowiai. Ya misim benefo ya ta aka se mi se ufia befo mo mpe wasema na mo mpe so beku no ye ma tomo wo se den no be jam ni se wankasa de ba kwhwe wo twempna brunsam ni wo ni lemu de we ye de on ha no ho na mom the moment abusua be chia tum na se na me kan edie ni be koso no me say wa ma brunsam adwuma yes if se mo mienu ana ba kumpo pagya ne ekire wrade ewo wade ne ho a ewo se wrade sibesane ebehwe ana betie yes it gives authority ema wo be man ntina so ye tire se no Kristo ye tire no eti you person hu ana so person hu nyame no nyam Kristo true Kristo Yankopon se on Israel wa ware Israel yes legally ebibia no ni Israel na ekọ ne ba bia na yere no ntina odun sa ka Israel wa ha adwene eti se ana se minka ne se consummation nya akoso na se awade ni nya be ye legal ena make a say brunsam entumi enter de obetumi aya ne se woni nam ho bo so de akeka we na we abe trigger we enem yes open space yes ono de eho no ontumi emmowuram oni kwan the boundaries no say yes I mami sanko bible no ba konka ho abra Job amani bebe nina no okoko busa a big question wo see we na wo see the trick is no de ko busa nyame se ko nemmom ne krade don't temper na hade bi brunsam de wadaya de ko for ba no so o de wadaya ko pim se oba no yi ni man emoa na ewu no na ha dwene hwo emoa na ewu na nka Job hwe enkwala ni po efiri mu mpo na nka no na de eye ne ya edum ni ja eya bra de ma ye ho ade ka che enti won no me nyame na ungu asabi ungu kura sa tachiri what you say yes ongu no nya kwankwa ne boy dada what you say yes I ongu no nya kwankwa ne boy dada ho it's a big issue but yamen chade yes o de ko because Satan had no to say o de fansa come but sa eye awadefo ni mienu that was the last idea to me to get the attention of the lady to take the lady away from the man. It wasn't easy. I don't know when you can share same free. Yes, but gradually won't be able to find what that's real no bora. Yankopon am authority. I don't know to me prekope I don't know ko Job so nanka wo nya ndi opeso ye. But emra ni say nyame na hyehyɛ saa wade na to. It before you can penetrate there are certain sacrifices, there are certain prices you have to pay. It where okum nyoma bebre wo Job ho ansa na wotumi abo awura ware nim. Kwan na ho saa. Yankopon onim de anasa wade no nim de we sombo ma no. Se ye behu ono Yankopon se ne wote e wasase so. Na wo de wo se mi edie ene awade. No. It mesre tiefo se wo tie me na nwumre ya. Edie it's ewa wade mu no. The moment it happens mesrew emfa ne normal. Enti yenya wade na todwe akwala bam mienu miensa mesrew akwala ni nyina ya Robinson mesrew ne ho ba ho na busa se da be na ba akoye me ho ade ne ho ba busa na sa question no that time so ntimi yansam ama mo ho ba ba bia modre be da kasa yo ene ni asem no so enti mesre edie ene awade die e wo twaka kase pa de bia ka ntokwan bebre wo a enye de bia na ese etena se ne solve wo de die ni bi na solve sa problem because you see you ask yourself no
who you are. So ban in the fumu, say beman in the fumu. So ma kwan no David. I say no, nothing happened. That is what and I mean Yankopo Achira will say spiritually you were born out of the spirit. The when it can be ano yehuni huname see ewo hunhum. It's a problem na esino. It has already happened in the spirit. And this is some of the mumra me ho. And yes, I'm going to to Jenny man my bomb paya baba mumra me ho. Na mo ba me ho no udie mo sanfa. These are some of the ways. Udie mo through edie no. Yes, I will answer your questions for you. It's sometimes edie ni nyan koso uto obi ahwa ba no from asem na si apim se okodi ni ho abontimpo no ba na wache no. Na se wo ma ho kwan na se ono da wia me see wona also ye kwan unless e bia why ho say be ma wo de wo twinsemu ana oba wo de wo sa wo baifo yes the oye na so wo baifo asem na me see o hwede like unipadua na nkasa hu say no the problem has been solved. Yes, because it is sad adena moyen it brings the presence of God. Adentina edru sa time na nkola tumi free mu ba nyame ne mama nyame ne chemma adenti na edru sa time na nko a nkola tumi free mu ba when the nkola ne ma enti no wen once the moment you go together no na nyankopon enam mu chemade ni tirimu po no pese be wiase no na onam mu dede ba enti se wa de bia no waka to adwum no de bia o makwa yo tina the problem will continue to be there. The problem with the kosona skirt no akeka otodwom yes sa nante na kwa sofo ombe mama ka ombe dware ai ombe diwa ka wo omfa ho nchew ati ase ade ana ya ne so ba bi ne ho be ka meni kuna wo wia no akona sofo edi no di trofo bi yes eyen kwasi asem no matter what yes eyen kwasi asem sabio atran kwasi asem sa what you say edambo what you say you see yes ana onim say bia o starve ana say o ma be ma no ho akire no eya wade o mama wan ka say eye empratwe edie ne debi awade hwe don't play ebia wonnim enne but me too fu ade ye krunkru wo wade anim so no agye atum min ka say je say wentina man ka Kristo osom ni nemu sade ne pe. If you don't know that spiritual bonding sabi obi betumi ato because of sade ne kurenti edro ni nya adwuma but bebreni wash a skirt and na ukoso and no so de nam and na ne mu ya na ha nti wani baba house na tim o twa no na ba bia de be fa no na de afa yes o de yakoso asem ben bio ede bio o de fa ha ne omo kan ne be si anka si. These are some of the ways. These are spiritual ways. At the end baby free ni pa sha se free no mama kan se bi so obi betumi de wakọ ba bi se kọ na kọ adwaman se de be ya ukun onye de o jaawo hwe ene de bio ukun be jaawo de na be ma ukọ adwaman ne de yin se ukọ na obi ni wo eda eno pe ne betumi asa awade no enti wo kọ ono atumi ahukwan kọ obi he kọji eduro na kọye suma bi de atiawo me see ukun butu so sa de enya adwuma because sade na ade na moye no eye awrade anim no eye konkonu senyoma obonefo give space excuses mo betumi akwa na dwumu ni na we kana wo de opa da hodin no fa ne nsan so mu na wo de ma ne nsuso so mu mpo de sada na ma homa na wonni wunwie obi be anyam na eno anamo kono edie na pepa bibia na ese edie emu odin yie entietiefo awafo edie hu hia Mr. Ebi ababa we be was media mempe sex me konkro nim se mempe sex yo yate side chick for no ho eno so yes ni kunu nim se on sex omo I ready so many ni kunu have sex no so on be adwuma no as simple yes as that. Well, marriage and sex I run to be born you must say love is the message and the message is the love. Marriage is sex. Sex is marriage. Period. See
untimi nka se me ko ware a ye ndimi anase mi ndi it's impossible bibie ni wiase mu ha se wo ye be ma o ma mi ntimi nyama o aje die pe o ma mi dware o fite on kola bre ma waduane de wo se chire ye bibie die pe sa na o yo ba nso a bibie ni ho papa wo ntimi nyama o eto atade eto draws ma o Gane say we are between the ages of 4 and 10 years. Hona, your third draws never were Dominicano akose that has a fatamiana. So there is nothing on this earth. Our papa ain't me nyamo. I just say dear pet, no papa ain't me do. Oh papa do pay you musu. So the only person it is allowed. Say ubedina na so no bedi no. E ukru na oye. Inte si den no ko ware no aka say media ma worry the die ni die out our the bia make say nkwala worry it is for mature people and your maturity is when you by age but maturity in brain and in sense entino e die untimi nyimfi aware mu say obi ka kire say me pe ope ya wa dwen say bre yo pam ye dimi because and one come nyina ya komra na maka kire no obi nya ka kire say maame wo ya me fe me pe pe fashion team say brawe or pem ye di that's all etino that kind of media mean pay die anyway yes I no by nature no nipa bi wo ha sa na nyame ebo wo mo ontimi ni consistently see abeka say within the week ebia obekon be say 2-3 times ontimi obi wo ha the whole week ni obetimi nyina once but ni nyina mu no esese wo hu the best na ukru no so hu say me yore de say na otie entino even though me yore on pay die ana me so me pe enso oya me yore entino me sacrifice me de minya yanka 5 per week but because of say me yore penalty no or enya ni 2 per week na nko ba no so I say me de nanka ye one no but because of say me kru penalty me sacrifice na my end mama na ba ho aka ho you see our no it's sacrifice inti bibia no I just will be sacrifice because as fear tete wom as environment wom anyway say and a man cried at the unfortunate situation wo almost side omo unfortunately ya rape wo mo pen no ohun edi anu atongurem eno ama bebre edi ebidim trim dem ma senpai bo amemu ni psychology a ontimi nware because ohun be ma minimum bia ya ye no wedding people but because of say you rape no da no obni ni kru da ho na se be ma ni ho pe na de ma hye eno anu no je say ohun be ma ne se kakai oba be chi no it's very unfortunately but ni nyina mu no edie we fra ware mu a enye ye akoye te say phone any battery battery ni ma enye juma it's impossible what if chips dem na fa bibia shim battery na power phone man here den enye juma no what the battery no so nkwa to ho a what the free a enye ye so edie ni aware de edie is aware and therefore aware is edie. Yo, Mr. Ebi. Yeah, that's say ye party for because wakai mu say don't saban jumedie and our single so wutie ewa hinkai 93.3 FM esono ahinkai de niema papa say nko a na ye de bremu o eno nti no koso a twenwo doben na futu semi momienu nyina muntie mmom na mabibia aya akono bise be makra de wutimi di bebre na wudi na wo yere te wasese de Mr. Ebi kan ye no na munyina didi mo ho kra eboa ebo be ma ne ho ban kra free prostate cancer ai be ma o ditwe bebre no akwanya so benya prostate cancer e wo fom pa e na sign expand your lifespan e ma wunyini che enti eyere nom ye mo aye kunu no wai aya mpe bebe ye se me meta e wugya wo mo yere nom we num nyina ka ho enti ye mo wo mo mama masa ba wo biem
edie ene awade ma we de mama wo ye oba ma na ye tai kire ye ho nyese ye mpe o ye pepa nso oba be kire ne ho aso oda o nyina na ne twebe ebo no tokom se me nye da no crepa ye do dukuma na ya ntonti ti minni se na o kano ye kire ye ho na ye kire de agi bibi o na no na de bia me ka se akanfo ma 7 eya na ye tosin kakra ewo empasugro ene ho akade kakra se ekoso eho minimo bia timi fra ne yere wen bana mindiu hwesa wo ni aka hey bla Rakobna brother we ahwana wo ahwana tete o adie da ya bone nsamrane eje serve on hi kura du animu a ani wura fi se odi ade wa kura ayi esai kura odie oka na wose agu enti ni nyina ne se ye behu emfasodia ewo ho emfaso ye benya afiri mu ni ye de bra yen se ne awu kire yi se o ye be ma na o ye sex bebra eboa ye mienu nyina eboa yen enaminu mienu ye dwuma ne ayi nti enya adaje se ye kohye ayi akogina park so anase ekoye exercise enti no ye exercise nyina nka ne kase mu paa no odi ekuro ya ye ka ho asem na me ka eyinma kire ye ranom se ene enyarewa bebre nso ama emma ni bi atenka ekofom ewodie ho enti wo ye be ma na wo tie yen na hu se wo yire se wo fra na na otwetwe ne ho a metufo se fa ni ko hu doctor ni yen hwehwe na pomudin mu ni na yi mu nhwe enne so ba o diabetes a edu ba bi nchechemu am ye hu se na kono kra etiko intenu tiche se ondi ni hu bi o da bi da eye wo be ma na sede se situation am yiri wo mu ni inti adien obeti akohu nurse ni ana obeti akohu doctor se doc se me hu se me yiri se na o fam ti die na me so me ya me de be boa no ama ne kon ado odie no na tambia ye ni agi wo fie na ye timu nim enti se wo yire twetwe ne ho a ne edi kan no bomoden bu twepin no ne busa ne haw ena ye de basunsumu fam kura nso a ema na omuwo spiritual hunhuma ware no omu so wo sa problem no enti anu de mesre se anu de basa na mpaibo ena wo se ebam enti saa de wei edi nya ese ye die wa ya ware mu nti no ena sese nyema etimi masunsumu ye eware ye no ye twi ye ho afiri mu ase ye mmabun ye nta de hyem se bi obi ko na mabonte na odidi nyema bebre whole lot e masunsum timi eware ye afo be kwa aware na akoye bed na ma wo ko no be ma na ane ne da no na emomadu anadwodi a obi a odi usunsum na ubu atopasia no eye jimie servita frat enti mesre odie eye papa odie eye pa enti no yenhwe so se ye be ye no mra esemu nyesa yeti ha ka se odie ye nti na akwala 7 unsudie
na wo force egodi mo bi akodi da bi eda ho twen wo benyini aba beto be funu okuro aja be tata wa mo say yes enti senia ye nuanu mu me di ka kan odi ye nyema bebre wa ware mu hwa ukun diska ba fia na hu skana enwumre no be sese san level ma no ensama unka bi nkyere ne da hey start sa wo tese wo krokro no kansem da bi ehye ni tirim na wo sesa na adwen mani wie ne busa ni ska no ne abusa ekro be ma obi aka ade ya che ne ho no fa ne bag so okọ adwuma no be hu sesa wa ye eyi abroso so nsa abozege ya che no na ye de odie ba ko pa na adwuma obebe di ye ana wa yi ni sika ma na abroso na die ne be ma odie no abeye oba akono anase be ma akono enu so ya na ese ye bisa sanse 7 enye odie bia ni odie se na me kasa bidi kan ye no emema ni bebre tosi se wonya oba menu abema to bo ase krokro no jeje ne so mane hu so ye obi bia intenu no be hu se owo ho mawo se wo pe na nopa adi no wo pe na wia adi no wo pe na najo adi na eye na sede ese oye mawo na se ya amanye ma be ma odie na ya akono na ye fiti prakupe ni ye hurisi mfinfia daabi ensani tembia oba etimi ma odie ya akono be ma nso timi ma odie ya akono iti we de ba na we de ne de aba na ahiem na ye de ena se ne ye braka so di ka kan ye no esunfi a ye tete oba wo ena esunfi a ye tete be ma ewu enti se partners tu no ba ko enimu ya enyamfom so so be kirew boni anyame de ba mlansam du no nya bi ni enti so obi nimu ya obi kire ya na times no me kama ye Christopher ma se oba wo ye wasede se wo ya ma be mama be ma ni age a so wasai wan na ka kire o wan ene ka kire o se ya wale wa yo ho ade na wo ne be ma no mo wo mo dem awarefo mo wo mo dem ma se ye bia ni ba bia o se ne anua ba ma di kan kan ye no obi wo ho ane hu sane na hwem samara ne osanyame oh God, you have wondered. Just say, hey. Nyame ya da wase wate. Sorry for samra ne sa. Na kan pempen so a ewiase ye dri so odi enka ho a. Nka menu mienu ye fa he. Ye be bre papa. Adana me sofo ka kire ni. O se ohun se nipa nyina ya adwen ye se odi ni ade a de na anije wo asase so. Enti no obeti heaven kano so who say heaven desi odie dia ene no obedi awie but be na adwen so be akohwe da kro no so say wo heaven e mo asase so die asase so die odie no eno de obeye e wo so di e ho hia pa so fukura di ne yiri o na me ko pani Sasa wo kwa so wo yo ba me nuanu ma mutie me wo kwa so le wasiesie wo ho na wo kun ka so obedi a me se sign na mani niu esum ni bi no sa bo ho ni bi misiro me nuanu mu ma esie yen me se sa wo kwa so le wasiesie wo ho na wo kun praw frau saba wa bla na mi niu
onuaba san wachi ko no new on fe fidian there be da nyame so adwuma ne bia no no na say one sign na wo kwa sorry na nyame anye wadom that's ada no wa anko na nu ko no na baba wa bi so ba betwem wo ha ye ka se be ya wa be yo be ba na eja baba we ya nice one sada no abufuo na beba efio sada ni ade a wo de ye be ma eye ne ye che bibia eye ne ya papa eti mesre Kristo som nyame a ye som no eye minu mienu asede esi ye som nyame na ye minu mienu asede nso se be ma wate sika wale wo mani new eho ne hia pa ema ne ye pesa ye kire ye ho dodo ye kire ho dodo na wadi mi ade ye aduane obi timi ka asem kire ni ku na ye ne ya obi body e bi mu se bi mu de size bebra bi bem se me se mla ma enu no ya na omo de ye mema na omu pedie wa bele nti no wudi a hunso mi nufu na ni mu kura ho nhwe na ono oba na be ne de na say enye nsemfo e dey yi famo you see the mistakes say na e maye ni say omo pese omo transfer telenovela aware no e di ba reality yes no that scene now no ebi wa acting as much as 50 times near director ni fee say eye ni fe no ana om capture that section no enti no sa ware no omo ware no cameraman jina ha 3 cameramen ana jina ho 2 lightmen edipa 5 director eka ho crew members ni nyina e wo ho ana ye di pen paper ana atworo sa ware no ana ye de ye ware enti no eno no enya reality o dabi he ware o yere na one nete na so na o ye hwan ne omo ware 5 years eba mamumpu so yere ka kire o so onyima no wa shake answer even though no omo peba Nenso TV so die ne die TV so pe no bi ka kire ni kru so onyima no sere praise the Lord hallelujah enu ko be ka kire say it is not reality acting ana ye acting etino sinye telenovela no be ho ma hye bra ma oni we say me ka sa die ba ko pe mintimi nye bi da say me ko fa shawo but ya me tese grofo ka say o ko shawo a na see men so ma ha men hwe be anya bia me yere so me ko shawo pi wa wa ezemfo na die mama obede di a unso nufo wonfia no fiti ya na urudu nonsense na ni kun ni be have o ma worry fresh o ka che be ma no tuka akokrom koto fried rice bread nonsense ansa wa bedi be ma ni timi ba aba ne kon o penedi no o timi tuka no wa ba krom o be do total na omo ye fried rice o ma pom o ba no so ya we say that time na be ma na e ba fried rice bi ani ho when you fried rice dey na ni ready no enti ono that time no nim say so pon yes enti sabe wa dwi ye adwuma wo be ma obi ba odie kakra wo be di wo atua wuti so sa okoni ekokuna ana bibi koto na ne di nso wo se utua bribe so wadi wa wo yira wati sika ware no koso seriously mama din o aware mu nsem na de mema ni bi brema ni bi nso bre yes these are issues on the ground some person make here na woni say asumu a obi ni kun te aware ete ma ni kun ni no be mo omo obi fufuro edi no no be ma ne kwoti na enye da na say kwoti ebi twa kwoti ebi Mr. Ebi kwoti ebi anu odesin kwoti ebi ana oh yes I know the ebi edesin bi o sister na make us me di ka ye say so obi nima obi kire ebetimi aba say oba no bia ofamu kakra ana ebeta be say be ma no famu kakra yes eti na wo famu na aya wode na yes wonya mu experience no adenti na wo nkire o partner yes esa wo kire no asemasi at times no no be to make but another issue side of it no say nye kire no say normal two regent omunya flexibility kakra omunya rigid yeah
especially whereby say lady ni na echere be ma no oh your society no anytime bia eba sex na say oba express me ho a wasay enti no say lady ni na echere be ma dia na je say eh ene adwaman ya wabo ansa na me ba be ware onye anyway say no but obro make say you are totally ignorance ana nipa ne echere o enti anka okunu pay me pese me fa we chinti na me echere say me die say na nka me pe sa enti tie na ya ne den ne sa ma me keke wen so no wasa ni yen say ben pe na ewo we say fried rice to ka to dwa sa we ye be ma na save uto si kakra wo die mu na wo yire kire wo a ye gina nyame mu ka kire so on say yo debi on say na mesren so say ye na ye hia e won sorry mu ni ade a muma ye nkire sa niema wei na ho hia and now worry bebra egu awari agija obi ni ku tifie omo wo sha huhum no magyan be ni so de omo efi odie so yes odie enti mesre emenko pe empanifu ahoro asofo ahoro enka de be chi obi yire dwale ne de kire ne sania onyama ni ku an ho be ye ni ku akono a obedi no so for ekra na yiri mani ni so for yiri mani ni o why dey be kan wase mo dem so for mama for say dia say yes ya mani ni baby I don't know what is going on inside eti only motivation be so obegina so dem e can dey wase ni nyana ka symptoms of the you ask me we no because ni say kan mami sisi ano e me ni be kwa wie ya ya mamu ni mo ye ni ya ho enya no na me kan no enye die ni na me kan no but the rate at which asofu mamifuo ni bi no enkola edi wo mo no eye two alignment sa eye two alignment asempa na me ka kiro no the rate just say minim senanse yes ye ja asofu aba wo peto kese inti minim se to kese ni nti ana omunya good material for wife ni nti no say ya na omukofa I don't know but the rate at which sofu mami pa oni obi twempran e course wo Ghana ha no I'm say do nyini say eye mre unsa sofu no mo ye mini time ko ye program eno ne issue no so ho because osofu bi wo ha one good week na ire ni manhu no ade because kwesi adako preach wo ha opon asori a oko on say asofu ni bi wo ha ko ye programs Orthodox churches ni say no na say unye district pastor na say we say especially so associate pastor and then ukoya asori wo ha opon oni ya fofo hia oni YPG fo be hia we say oba be do na yira anyway say so no yire ko bebre no mo fo mo yire ko no yire say program na wo ko bebre fo mo yire ko mo mi esa no yire na ko bebre fo mo yire no mo nko ana yem say first no so ana osofo be ware a ko bo ho mpa no minim se sesi ano omo mo mpa ndi omo ntimi nya sofu mami ye din se osofo na nkasa ye sofu mami nya adwuma keto wo enti so osofo ka se ware na se unya prepared a me accept it sofu mami ye no din se osofo na nkasa because problems osofo no problems asafu ma no problems enti edin na nkasa ni asafu mami ana ma ya ye no sofu mami yo osofo oba no oba yo osofo no ene ye sofu mami but osofo yire ne de ka odin na nkasa ne asafu mami so all the burden e wasafu no mu nyina no eda wo so plus ufie de osofo no ne conduct se obeko right and left nyina se wo na wo ye den wo direct sa ne ma no inti no sofu mami ye de enye adwuma keto wo dabi aje me sofu bi pe o nkran osofo so lo yire de bia me ka chance na yire de bia message ni ska foforo because onya oba no ho fa so ododo se papa ni ho na se na yiri be preach a wa hwe asore no meji ama na yiri oni ho ka se me yiri no megira de nai ba hwe no so because bebre na nim say oh ma na ye be frɛ no mission house enuane ye de be ba no bebre na no nti no mko ya asofo ma mi eye commitment ejuma nkasa
Yo. Meda say abedwafo ene de ye sua de etiefo me gidi se muso mu sua de ye pa afutu sem no edoso ye na me kan mo se ahomatrofo no eye 0201 944485 0554820910 bebre ena yaka onso frɛ na fa wadwenkyere ebra ofra enchia no eye odon taban na wageme so se mi tuma komedo enchen. Hello. Hello. Oh, don't sabai. Yo, Nana Mpacho Pomboko. Sabe que so be Africa Nana the hello. Yo, Nana. Na obo ba no ye na o ye ka se be go se sa ya yi si so infi no o bi e va no se ka na eye o di e ka sa e krewa o ye be wo a do wo se ka no wo yi ba so de ba enti e hu be mo o se o sam da ta o yanko pona kata no ni de odi no e wo ho emma ko ni pada se ni bia ka wo mo oba no enka de ba no ndi odi de fa so fa de o na ba ko mo kan se oba bi wo ha no wo ko na ma wo bi ko fa no ya ho bo abo no Bi kwa washekawa, iprove bi kwa no awrokawa. For the so in fact. Ani ya mbona no bia. Ntu otu say obi ya no cover 2 days. Ozo ka kofe be ma fofo. No ni na. Ana member no so so. Yon telefo a wo mu de. Obi yire ana oni enu eso. Tam ya zo mu ni amoto wo ndi. So ko so bi na wa ni o se kura no woni ko na ni ka sa yo no ni pa bu sha na ko ni pa na o ya mu se wa unu se na o tun ko do ate ti se ne man ni na ba bo pa no se no no o ni na ya at ko ne ko ko ti e ho de di se ni kana o me ma na de when you start now, a man who was a man, the area very good. The man again to you. Walking now the court, then my book. Then I don't want to go here. What I can tell you, one. It's enough. You want more. Yo. Yo. Odi wate director ate de waka ni nyina otie yen nana yeda se ye pa ye chia wanchifo nyina enso me anso me bo director mane e de amount yeda se wo frɛ e de ba adwumadie eso 0201 944485 0554820910 bebre ena yaka wonso wadwenkyere ene sen kakraben ena wonso wode beka ho na yeguso twa afrefo mama misa wo sa ye question for the day we oba ahosiesie etimi ema atenka bema enya ma no ete kopreko pa na mepacho yenya frefo baako. Hello. Oh, don't tabai. Me pacho wudi any baby a wo free na wa ma woni ne so kakra amaye. Yo, sister ya yetio. Yo. That was content, I know about the story. Because of one is a that's all I'm really in a mountain. I am
Opeso odi una wampene a eyemfom so ana. Yo, mate. Mabedwafo ewa ha. Ombe yi wano. Meda se ofre bajimedi eso. Yo. 0201944485 0554820910 na chese mitia menua ba ya efutuo no wafebi pa akwala bem nanso wo sen bisa se be ma no wakwantuo mu de onye ne ho ade akwala bem oba efutuo ya wafei onde nko ogina so ma ne ni no nanso ama na ni na wayemfom so ana counselor okay we adwuma na si ya ne ye no aha me de pa ese benyansafo ebunebe aha na besin ozi estafre no nyansem ozi bibisa na mpese ne kuni ahaba aha ne me pese me kakra afa de lady ne kan no se so se kakra yes me fa ne se me enye mistake yes uwre mu no se na papa ne kan o se say me pe wo no o pese o kire o se obedi mu iti now when it down wants to say obedu na now why ready na dem pesa me kan say sisia no yes o yoba we yen ka say eyen tokwa but e say wo de adesrede wo de aniedin na de esra de afri be ma no se so ana say me sisi ba bia yaduri akola abam me pese utuan we yen kobusa da ben na wo koye me ho da bi enkobusa sa question no da ben na wo koye me ho ade me ba cho counselor hello good evening. Good evening. No don't sabai. And then me don't. No papa bi. Me pa cho udi any baby a free. Me pa cho ye from me. Welbeck papa. Oh, Mrs. Welbeck. So ukunu aba. I know that in change the NS and free day. In African setting, yeah, mamma, Eddie, ya pa, more find them, mamma, for it's a mamma no bear bomb, come out, and your menu now. And so one cup of the DNA to the assembly. There be. Well, back to the walker, Tompa, Mediane, they say, oh, them. Now, so when you say, I did it to pa, your power, yes, hey, or the dear, and not. Na manage ani die wi a but the any baby but the any one in there way do any etwe the best say mama any parents na kasa akora do stage bi a enti na ye if mu ani akonyima ba na dia sama ba stage na obeju no chene se oba stage we etwe no ye de we ye de jonso that time so we be to say ye de menses and more bianye dem enko even the bibi sompo and am perfume mu bibi ba so en wota akora na hwe utini ni akora ne bonko mo fa ho empo odi bibi esiewa utini ai den ebiem achacho ye bet ye no bobo to say the wo purchase and ko tesa ho na wo ye akora bonu fa wo ya na ye ja ade ne ewu nya amema ni ye na ye ja ye best hwe ai awara ye ndi ye ho betire wo obisa na say na ukuna ye odo to unim obwa ye be ka story ni nyina na so de wo ho ani odie no if your best odie die eye papa e boy and anana antene ze ka say wudi bebre ebwa prostate cancer yes dremo and yes wudi bebre na wudi bebre ni so wuri high jump eti ha ko ha what's not far now with ya one kasa klampo one kasa no unya life your life and your life who be out to the ye ni pay o tawara so na ni now so our ye di e hu bebre no ye ni once the cry ye beda edi na cry be ma wa me ya ko nchamu
Onshaw so Mrs. Wajiba kwa Mr. Mensa eguso abutu so indie na say adomara kwa asidan Kenya me. Oh, ofrefo we wagina so ache dodo ko se fache yen ko se na we councilor me fa we ntwam ye say awafo bi na be ma no ekọ report man ebusuafo say oba no ne wasem oba na yade amaye ne ye woguso nso ye na we ebusuafo peda ko no mo frɛ awafo mienu betena ho e de na oba yi ye be ma ntimi nkasa oba de na wo ye oba ntimi nkasa omo twen oba ne se bisa no be ma ne se bisa e ko wi eche na chese wo se wo mpene ma mi ndi no hello oh don't sabai me pa cho udin any baby of free Ukase free Senegal. Wow. Me pa cho yeti wadwe nchire. Said mini oba ne kai no. O say ni ma me ka je ni se won tumpa. Empan so sabi ye ni fufu wo so. So hu se ye ti anu ma me tira ni se won tumpa. Yo, Ebra free Senegal ye da say ye pa nyame ensrao se wutie yen e wo Senegal ton ai no kre na no waka no empa no le na de flowers gogo soto na kama nye fufuo ne yekodi wo so enye mo ene yekodi wo so na emom ko tie ne twe ya ne yekodi e wo so hello oh don't sabai me pa cho wudi any baby a wo free Nana Kwame Achimso Edrum Pacho Mwadwe nchire enkoma ye. Anyime ye damase pa. Ani chechire pa mo de chire. Sabe ye enware ene awarefo. Siamu pa na me de ene pa kwa me kan se. Na ye ma me ka se ndi se. Isi ya se chire we nyina ye chire wa so isi. Mesre. Ya so fo ma me no. Asafo mame na papa ne ka be here from so mame ya from asafo mame okay ya be free nti senchire we o mun chire nene ama aware be pre egu e wa sori fie oba ko transfer ndem ma de o pe empire no o de paware onya ware no nsu wi a adititiri wa ware no na wo so wo ye no onye na dia ware gu aba nti ene ama ware wa sori ni mema ware wa sori mu nyina enche because ye nchire we so fu be gina pulpit ni mu a adwen sachara wadwen sachara so obeka sem aware ni gu pa ohia sem ba ko pe no de asesa na ware enso wonya ye be sere ya safo ma me no ene ya sofo mpanyifo ye sere mu enchire we mu nchire wa sori sie ne ya ware entumi njina no ene be ma ne me nyina akoyi ya man ye da ma si ene mu nchire amode buan yo ma de ya anka anka ye nyina anka ye chese ya tete apansam eno nti ena ye abozigi no yo yeda se bra kwame se wo frɛ ede ba dwumadie eso mame meguso ame wo so oba ho siesie se bema ne kwoti asɔre abrem ayesi atwi ne titenten se wo ahu obi no ogeji na koka no na bema idu oba nkyɛn ya na bibi e woni huntie na ho siesie na etimi twe bema ne san ma na tenka ne te kokora na Antenes Papa. Hold on, kakra. Na lady bibisa question na counselor. And you on summarize. Na one sampa. Me say me refi kakra. All right. Oh, counselor de kasa. Okay. Those people are very important. Yes. Na me say, me say yen adwuma no. It nka me pe opportunity. After bia ye wie bibia no na nka me de number no atudwa ama na ye hu kwan be fa so a because bi abema bi wa ne ho nya homete but enyoma ba akumienu bi nti na ama abeduru sei yes ebi so na bema no so ho ahomete ne ye hu kwan a ye be fa so nti no mema mama atwa ne dance but ye be pon a me de number de betudwa se ne be ya ono ye ne be di nkomo kokoa mu na ye hu the very detailed
asem na ankasa yo counselor yeda say your friend for bako e wa ha yemfa ne sisi hello oh don't sabai me pacho wudin any baby al free na wa ma won ne so kakra e de ama yen o ka se free mu chiem yo sister ya mpacho yetio me pacho you so yeah power nampacho wo oye adwuma okay na wow why on ho ade okay inti kuayo no munyina mu yebom na ska ne ba akobe ma ne honye sa nti uhia bibia yo meda se mpanifo wa ha omobeyi wa no meda se wo free mu chie mu ton anadwi na obai mama ka eho ne ma ye wi ana afi mama counselor eyi nasem na no edem asem na obusa ye no ewo mu papa me for instance amiti hey me percent all the time me ankasa me wo ho pa na ohwehwe ho ahwe center ba na wa kudware cent ana ahumidie e ka ododie hu papa se bibi ntia minyi ni se 7 obi akondo e de ba ye form hampa 7 obi oton aduane a wo koto adi wo wani se hu ntia untondi na nya de kronkron a nyame ahyeda esiesie odi ache ye kwa se wiase abraba ye egbe ye mfa ni bonus mfa nka ho na me wa yade erade ye da ase se odi e kan ye ho amen ehia papa se afanu ni nyinara oba na bema ye bedi ye hu ni servita frache na ma ye dofo ekon adoye me kan sa na me wie ni sen se oba se vuku be fifie at times se ye ma no ye mu bi ye sa de no onware ya hu ni kama no nya wale wie ni e de ni lances ima ni se cream ati afaso se beye na beye oboa onya fidwom ba obu ho na tade na ese no po di fidwom ba onwro ono so oton momoni ne wodwom 7 se momoni no ton a na etimu no no di kwotire no di betire ni hu fifire nyina wo ne ho boba wa afo bia me ka che wa na dwi ama wate se ansana wuku ebe fifie beba no ebe fie dwuma mu obeba no sorry se wo make sure se ma wuku mla meto se wadwale asiesie wo ho se woni ni nadware a fine na se nya woni ni nadware dia me paucho me srew ni diem dware siesie wo ho ansa na wuku aba fie na mesran su bie se empa ye de yekun no muto so eno so count pa be ma hu se ne wele bed afa wato wo mpa fa ni kontu mi do sanya na adwumpo so obedi wa ni kontu mi do ohun mpa na e ka ne so oni iti mesre sa hu ni die e kan do die hu papa obi wo ha ni kumpe so obedi no eye 7 ne hu a entinti obi nso wo ha ne yire mpese ni kumbedi no eno so ye 7 be ma ne hu a entinti e me ma mpodie modie no nso ya na ye yi kakra se be ma bo se manu mu bon me manu me pa chow ufi krom na wo ba na wanu bon me manu a
wo yire onim se wo bema onim soro ne fom se wo bema into anya onu ni lem na mamo anu ma bo mema nu be dwale na twitwi wo se na wanu mu mo odo anum na mu medi dan hote enti mema na me pese manu mu bo mema nu ahumete papa se bema no mo nsa na woni ni hia ya gine memem mo bre edio me sister na me bra kan edin papa na hu sano untimi nya wish enu ani ni so hwe na ni mo ehwe ban what do we agere bai enu no na mo ahwe ye na eba kopie mu a be ma so onseme oboa wanum na ma ebo ma enum na ontimi nhwe wanum mu hu sane mu a mu ntimi nhwe mu wanum na mu hu sane mu mom ana ni kire ban no akola no nsemo obese ban enti mesra mu minuano mema yekunum ye dom dodo tu da mu manum no bon ma enum no wa bontia adabraka ubedu fia na oba nso a wukun de nanum ode memanum na eba fie no wankasa to bu ase wafa ne brush wamia paste to so ama no mira me pa chompese me nu di nkomo kakra tinke be ya yenko ukun ko dware kra se okojina ne nche no odware o enu so ka akrokro ne hu o wasani nsuo akosi na dwaye wajira ne ho oya mpacho ma mindwale wachima upe kura dwale no chini ne dwale no chinu ne dwale no emema edu odobre mu anoma ye nkwala 7 intime sre ahumidie obeba bi wo ho a onim ne ho asiesie eno nchese 7 ye ni hey da bi oba wa kire no se na ye start make no so when you white pint ho a oni na akọ dwale waba wato pint iso odi ahye no motu amudidi di nkoma no wankasa che ne to ho ka ne to ho na raw pint no fi ne ho na nyema nkoso obi wo ha minimum oba bi ontimi nsi ni ku pints ene ne singlet nsan abonten me nso ade ba akọ me fe wa wale mu pa so wato obu asadu weekend na waji unika bi ni be mai maka muti abom na mu si nyema na mu hata ayi pint white ni singlet kono dodo service bru a de sha ememai ayi kro obi ni mu hye oni mu hye nya by force se hye bru yes ramu ye pamu chew ahuni die e ka ho modo so papa enti mesre muma ye ni ahuni na matembia ye do atu ha yo mama ye da se ye etiefo masumu ye ni ahuni na modo no etimi aso ade a eya na sebio etan eni se ukunu akoye obi te se counselor eni Mr. Ebi na omo de dogi na omo pe na wabutu mpai so na wabutu so ana sebi to kankan nti be mai be ma ajojo prekope mama aka ni nyina udware a ma wani enko bebi sebi nya oba nko na ne to bon da bia meka ye to ho no line na eda ho kakra no so wa ma wani anko ho a eya na enye nti obe twitwi ne de na be ma wonso wo twitwi ne wonso wo de na se wokona se wode ne be ma ekose etwa yi mu na se ekotwi ho a wo wi a wankohua ho ma ne bo amefono no mesrew counselor sister ne de no wo se one ne wo ba onye ne ho ade but oni ha oba bibi ti mesisisi a wati afutu yi oba na se wode kame na waye bone ana o de so onye ne ho ade ne bone bie ni ba bia onye ne ho ade
but sɛ na make bubu bɛn bi say no I was say ɛnyɛ sɛ ɔbaa ya me de me ho ka me ho but ɛyɛ nkɔmɔdie ɛna bɛmma ana ɛm sɛ wei no wansa dada there be me per second muchia mu de no wɔsi wɔn ne yɛ afuo na ɔmo ɛm sɛ sika ne bɛɛ kɔ bɛɛma ne ho na obisa na de on fama ne nti ama edu die so ano no so de show good who say tactics these are some of the ways of getting what they are open use what you have good to get what you want and no one can wo use no but me mesre ne kakra mesre no se nkomodie we no one ne kun ne adi akosisen e na wo kan se woni ne adi hu nkomo e na waye na adwene se ebia se na mo kan afuo ne ye do na mo de be pie ma firi mu nie sika e be pie mu no e ba ehfa ne ye de ye resources no eko ebia na school fees ni na ye be me ya ebia na we ni na ye be me ya enti se sika no e ba mesre we de be ma na me to ama ne no won say because of the way awon kire enwoma mu nkire oyiri nti no ono so use de owo e de enya de ope because say munna na mo ye adwuma na ni tua say one city ne be free mu a onim abro dodo a epie free mu afie no onim olonka no so onim dodo a ye ton no abontin enti wontumi nko e meka nkire me say sika sei e ne pie mu but say one man hu even afo ne ye be sha ase nimpo enti na ye aware no afo ye be do ye de ni na e kwahya ha enti se wo oba no e na mame ma be ma no so sa caution we say aware na mo wom no se sebe enso hyempo na mo no ada eye mu mienu na mo ware untumi nka se sebe obema wo hu no no se na saat bia na wo ma bia nka ne ho nya wakono e no wakowa no enu pona no tene na wofo nchen no na se wakọ no wasre na busuafo de wamawa yesi wanya hwe amawase a emmo no krono na ommo no ne se okwa anase wo jai awade mpo a okọ no put her in a good state na okwa ya ka se ukun hwe wo ukun yese yo enti mesre se be ma no wedie on ne yire na menea afuno no ono na ye adwuma nyeso ye kwadwufu ono na ye adwuma no enti e ma ne mfa saade no emeye sintidua bi emma dabi mesre me pa na chew pi okunu mesre we asem a eda wo yira kuma so enkanya sa na nka opeso wo ye wu ono nka de bia nka de ene fese nka obebie mama na nka wadi nanso esanse wo de nyuma bi esie ne ekoye sesisie enti won hwe ye kura sesike ya wo boa no na hwe a oba fu bi sabio ene number akwagiadi oh eti yes ebi kura na enye ono oken ebia na enye se bia oje sesika no kwa de aye ne ho bibi o na mum enkwala ne school fees an ye ba kohwe mu no because eba aye ema wo fo no na ndwase ne kan be ma ne wo betumi agyawa tu kwan na wo awofo na ebia na ekom empa kwala ne mpaboa bi kwala ne ntade bi edu bronya na wo mema de abufu etu kwan bronya tade obetonti ate eti se wo afi bronya twam na se wo ba on tinanimu ma ti mesre we de mesre sister minim se nyane kwan so no nemo nyane kasa kire pa because se ekoso sa wonso oba no efa ba bi no wommoa nenso enya wo pe nti be ma no so etia ma ne ntia se da bi ekọ no emmoa ware no because minu na ya adwuma no sika ba de ya onkwa wafa dabi eba sa ya odi ani wo hokre emedie kura nye dabi ti sana me anase kakra me woka no ete kokra ma atenka so pepa na mani tua na wudi jame dabi na wuwi a won wu se aha na ho kwan da dabi emmoa dabi in fact you see asamna woka no eye real e villages seriously ye nua no mo we kura na say e ma na bre because on say ho no alternative source of edwuma eni ho enti na efu ye na se ni oye nkurumafu ni kuru na ye nkurumafu nkuruma no ba nya eton ska ni nyina kodi be ma ne ho kokofu a ska ni nyina kodi papa ne ho enti no a thought that is called the top pint keke crampo no e tema wo mo
ana sika ne bedi mema no so adi se o mesi me ye makura na se on ko hwe ho do be hu say yes ekurasi for mema ye ni masapa o tutu ni to man halfway wa grodo na se bobe 6:30 ho na aje one nkwala nketo wa no come and see so ho ahomete enti no mesre ye nua ba ne se ma on ka se because of say bema no obisa dia on farm money ninti wo de offer man no fa akrokro kwan so say mira just adie me hoye fa wona me hoye fa ma emi nwango minim se nkurase fo mema no se bi o mu nim se oba no misiesie na ye mi mechi na se me yire hoye fa ye no onyam ema mi o mi ntimi hu because obecha ne yire ato ho uhu ne yire pa o se befem na the same be man no so sika o tua maga bi aga ni po no enya ne yire o kromu fo mema ka se bi mema o but o kromu ne ya na minimize kakra obu o ha ne yire buta ya na yo oba koto tablet ama ne girlfriend oh yes oh entino mema monsesa ahomete mesre ye nua ba ne se en ha adwen a se fu no omo ya omo ye fu na on sre be ma ne se bra we dia mesre wa me pese afi we dia mia me nko am ye mefu ntu de twa kakra bi mami na mia me nya me dia no hwaya ye mie ni e to be boa be ma no ma ye ne dia no all right but obe se modu ba even 20 anase 10 krampo te se studio ha ye tina eye ne dia nanka ono so aye eno no oton ase scan be ba ono ne ho personally no wetimi dia ye pechi things a e betimi aboa no oh yeah hello I think so go that hello oh don't sabai me pacho wudi any baby a free yo brata o free aprade me pacho yeti o yo dania mo ti jire obi o ni iri ya juma ti se ye mo kan ababi wo so a obeka ne ta obeka se be ma na enyi ebi wo no ba no so onye sa ni ba ti ka ba dia no person o fo se obi ni ska no da o be ma o de no no pe just say you know be ni let's say what we are man dintie ma yesremo eno sa asem na ye papa ye bra yi kan se ye papa e kan no e vice versa ye wo mema no bi nso wo hwa o pedie pa no krokro ne yire sa nso ne ma ne bi wo nso hia bibi pa no didie ma ne kunu enti ye nyina ye nsesa emfiri ni nyina ho because wo yes a na dru bi na wo partner ne hu se wo de wo hia sex pa na wo akrokro ba ebefono no o mfi wo biem yo quickly no ye in health bit for tonight no share management of halitosis ye ma me kasa no na ye share ahonidi anase ne ebema bema atwe ne ho anase na kono ebeti akọ ema onko ne yere ho na halitosis ya ye ken etimi ha oba etimi ha bema ha ma ne mema nyina na yade bi ha adwen yie pa oba bi wo ho nenum enkan wo ho no enye eno ana poto kasa me friend halitosis no enum kankan obi wo ho ayade wo ho firi ni mofrasia besini mpani mfie so waso anu enye ye ebasa etwi nipa esan se wo kuno no wo yere no woni ni behia kora no wonya bie nanum se obefe wano pe na ebi de enye obi wo ho gina wo nchen kasa kora wanwe ya untimi enyina ne nchen ebasa emmoa enu ntino se woye owarefo anase wo twempana anampo se wunya nware na se wo sa ha wo bia bo modin se wo betwitwi wo se ebra no udidi wie bia wo de etwitwi wo se Pepsodent no kwa adwuma kra fa bi hye obagim udidi wie a wape washroom ho wakotwitwi wo se kama na ma wanum ate afen so no bo modin se acha bosumi miense bia ba ko hu dentist ena wo nipa wo halitosis no hye se un use brush enche obitimi use toothbrush ba ko for 1 year no won sesa no ba wa wanum kankan no
1 year ne kwan wa 6 months kre kwan wa bomode ase bosumi mienu bia no wo be sesa wo toothbrush afin so bomode ase obekwa yaresa bia na doctor nhwehwe se bia yade bi na adua wo wutiri ma na ase wo yam na ema wo saa ohaw na ye wo nuro wo ho antibiotics bi obetimi dia ma wo se de be ya ebema sa enum kankan no everywhere na se sumpo ate afi wadidie mu nso hwe wadidie mu ye enye aduane bia na wo ye obi a wanum kankan a obetimi edi wo hwe wadidie mu ye no nso eboa ema sa halitosis ne ko afin so da bia no anopa enwumre obeda abomode ase obetwitwi osin ye wonkofo bi wo ho a oda na dwokra ne so ne yire da ho no wo haram kra wan hwe oba no omfesi ne da oba ne da na ni twere ban saa kopim sa ade ebechi because onim so da ne ho na nani bebo ni kunu anim ahomie obehumie egu ne so ana ahomie na yire behumie egu ne so ade chi na okwa adwuma kra wonam kra na sent na ne gina ne hwinim eba saa emoa enti saa ne makakra ya mabobo suwi yenni so na emoa yen na yentimi nkisi bi se edie a kisin enim edie anufunom enim aya emoa na se be ma na wanum kankan potokasem halitosis bi na wo bedi wo yire na benum ne nufu kakra be wi afi wo be wi wo yire pagya nufu hwia ho a na chese na kuma kora etu misre emoa oba wonso wo halitosis bi a wo so koye okunu bije wo be wi no na chese bibia ye pacha misre yenhwe na yenye ne ye afi yenkwa warm up kakra emra na yemfa yen sex position for tonight no engu akwem aha said the da ye no megidi se wadware dadada ye nuaba ofre wo se me ene de me da me don chen ye Mrs Welbeck an woda we dem megidi se bibia gugu akwem dadada Mr Danso Kwame Pablo nana wanchi an nana we de wo de ende ye pension mu die nana di pension mu die eno nti no megidi se obia siesie no ho kama se ne medi kan no se wodware kra wan wohoro to a megidi se wasori sisi akọ wohoro to ni bebia kama eno nti yenkwai ene de se de mama di kan kasaye no ya akoye se mma no aya ase ye fere ya ase obi bekase ase na obi bekase masei edem ho woni wukunu pe ene hye ho obi ani hobi enti obi entimi nkase wase mame hyase ene the ball is in our court emma no ene ye ne ye ba beye bema ene jojo ho ate ene ye da odi jojo ho ne da mpa ne so boko saa maye ene ya ye beye bibia e de ama na atinka bi a wunya da free se ware ye no ene anwumre esese wunya saa atinka no na ama wutirim aye wo dedede no wahu sa mpa onso wo maame ewo aha oba na wuyi boxer ne boko saa aha yi boxer ne boko saa boko enwuro no prekope yine boko aha afefa ne nufu no edi agrosa okokromoti ne wonsa na eto aso no ase wodi suso ne nepo no aha fabroli nepo no kakra hwena wenti no eye kakra fa nufu ni di agonse mema omu nufu na na ase enwi kakra bi wo ho aha enwi na ase usom kakra no watwene kakra ase wotwetwe nyi no kakra sa aha na afefa ko utimi kisi no utimi de ko na so ho kakra aha ese be ma ntwa nufu enu nti enwumre numma wo yire hu se wunim num ai num nufu ni ye ne enko romance na mo ne ye wo no aha aha oba to aso na yeko waso nifuo ni monum kakra saa ne de megidi se wasigu so fon kakra enu nti no wonso brase ho wode wonse befa ne be manim aha fa ne be mani dia gron kakra afi wonsa tia no ekwan na eda ne hwo anase wode ko ne to saa no de fa wonsa tia ne fa ho kakra wode fa ho smoothly enye denden dio asa wode fa ho asa wode tease ne kakra no na wode fefa ho wonsa asa wo ne nan asa be ma no twetwe ne nan aha fa fefa ho e wo
no saa e ho kakra na tenka bi wo ho me se e da surunku bi te ho pa wo de se wo don safa wo be hu reaction na wukunu obe react wo be hu se de obe react se ya fa wonsa efefa ho ma no fa fefa ho me hu se bra kwaje ojeje ho aje me hu sabi girl so ejeje ho wo se ouch ono na o play romance no so chese ne ho afo ama hu ne onye ne ho o se aje ouch baby ouch ojeje ho me hu sabi girl ejeje ho comfort so jeje ho Brian so jeje ho me hu se Brian wakata nani ntimi mie nani enso ene de say eyeball to eyeball show partner nanim foreplay na ni go so aje ade de won paso aje ouch afide mi hu say brako ekukoti no abrem ejina so say erect den oba ede na wo twen ene me say yankasa na ye ba betena so ene ya na ye ba betena so enu nti no ansa na betena so no kone boko asa wo de kotie no era etweni mu no wo tena so boko no na wasa sorry kakra obonsa so opesu opia o sa se tena so da bi entena so straight forward sa wo tena so ase wo tena so kakra na wasa ya sorry kakra na wasa tena so kakra na wasa sorry kakra se be man de wadaya ya dada wadaya ya no wa ye foreplay na sisi akotie na brem ye erade kotie na fese erade we eye nyame anu akwadu papa bi kwadu we na duane ne dien se de di kan kotie de ne duane ya ene enu nti no famane aje aje afetina ne so wine no bia bi mese se de obetimi adi wukuna na dwi di ne bia bi di no basa wo hwe na se wukunu oyobi ane kote ewa bebre na emu odu bebra bomode ase wontena so ensia sese ya na emu be edru akire na ase wo yenya orgasm no eno de wotena so a wompra enye wo hwe eno nti yenko ne sa boko di ne yie wine no furitina ne so mese kote na nwumre ye wa wo de adi wukunu ema wo kine ya wonkoto ka emfama aje trane so wine no baby when I hit G Sports ne so direct hit so hey Abigail Usu mensu we eyedie mu de enye su comfort we eyedie mu de ose aje baby every me aje wo me baby ono anedi o enso wasi baby aje diniye wine no okosroba from now bresa fetina so na fichinchim waste ni sa chia won ho sa dini bi mesi dino manwumre won hu sa mpase edie mu wosoronko dino mani hu sa ne nempana no edie na nempana dino krase wanye hwe oba mesi anwumrefo ho odi nyina fadi wukunu ye wodi edino wo hwe na omu odu na wontimi nsore nkofo matana ne so wine ne sa wodi chinchim ne sa obonse kote na chia wotwani mu sa mesi bra be feel rough yenkwe aje ai
What's it, baby? And then I'm more. Aye, as a light is shocking me. No, oh, and then I'm more. Oh, me who's a brakwa me huamba, brakwa mama huamba and temudodo. And then out is and don't mean the mean to also 30 minutes. As you say, our man abano, and yashi Abigail, and yashi, and you may woman and was son no. We say, and Tanaso, dear, Utanasua, Edan, and Hubebante, my ane yom would dead do. Ubeti me afre 0201944485 0554820910. Echo saying Emma wo who is saying, a dear way Bema, when I will be that, when you will be done so, and never ye will be no dear thing can for and a wenya a woman. Ye be far for me, no, and aba could be pay now for ye the bedra for the final way. Aje, Aje. Messi Eddie Crony here near Jari if is away a yenyame. Anoa dada. Aje. Kotsi ne they say. Hello. Hello. Good evening. Good evening. No, don't sabai. Oh, me tswa kome don chen. Odo ewu na ko sen. Oh, and you wait dear. One will make you uncle. Rade papa bi. Oh, na chezu woni ha kra. Hey, what you so? Any and you ever quite a brim or baby or woo? Oh, any a china pe womra no medu. And one, no. Yeah, that's it. So, Fred, anybody made so. Bye bye. 0201944485 Echo saying, Mama, me pacho o final words. Ye dey train afrefo dey bia na omu ni wie ye. Ye dey no time a mimi wie no obi wo ho a won wie kura. Wo pese wo didi ni nyina. Na counselor wo so ne tie na counselor ka say na counselor ye ndem me say na me pese me ka asem bi nso me share me ho so. Enti counselor yire. Counselor yire. Eso pese wo ka asem kire nyame a na waka che hwan frama na se de ebe no me kura me nkai. Anti we counselor de me mo ne subuo bia wa na so kakra na wa ye no ye say action speaks louder than words. Me srew. Enumere tena ne so baako na hu me say enen ka ye microphone kura ka counselor ebu no. Obekume. Obaji de obetu school fees obekume. Odi ka no obekume. Counselor wonku we kakra bi. Odo nye sika. Odo ye nti ase. So obeti o partner se. Misi sika mpo ni mo obi nti monka. Debi. Nti mesre. Se ye nti ye ho ase. Ni endo do ye ho. Enye komsi komsa do. Odo kan. Odo anyame nsa wom. Ose adibo nyanya odo ni ade a edi kan. Oyire do ukun wate. Seni otie biara. Okun do yire. Na yenye seni opeso yema won wankasa ubetimi aye nsa. Na matem bia wani agye ne ho. Ne yemfa nyame suro. Ne nyame sompa. Entra na tem biara yedo etumpon. Amen. Amen. Menya ofrefo ba ko megidi se afi no wadi awie. Hey. Ajay. Hello. Hello, mommy. Don't sabai. O kasa kura sesa mi ti wo se die na mene wo. Ewrade. Na ko sen. That we found it. And one mama feel it pop. Madam my friend is there. O don tabanya ma. Ma me pa cho oben wo. Pacho wa sorry. Wa sorry.
Kameka asɛm akyerɛ no. Sɛ deɛ me pacho net saying. Nam pacho e call saying. Mama, o see will be a than a baby. Oh, nothing. Ain't the position ya me change na went me and need that be. Oh, I said that Casam Castle wedding na me rano. Mama pes. I didn't hear. I didn't know. One next year. Or so cocoa one day. So Thomas, dear. On a share wood, dear. They say, dear, massa. I know your baby, sir. Would you? Okay. Report your any biba. Me ma we dibem. Why? Ni awo kano eyesa ye ma we dibem. Ba mesre say bomodia na ne ye ohun. Ye bi ma no sesi a ye wi ye de yi betudwa ye number betudwa. Fa no ubeti afre obi a ne ye ne nso be kasa. Ni awo kano obeya ama ododo. Why? Na mesre nso say enfe no nhya wa adwin mu say se wonye sa ade ne ma wa odo ese koso wo fie ho no enko ese ni awo kan ye do kra ese ba odom ba se eni ho a ema enu nti odo ni ntosi me pa cho wate na unnim so say ye man so ese asu to bibi ma mema e ya ho so ye na ya wo ye medo oh also different papa unim say u to bi ma na ni bi I mean cho secret bi u to hanky ma be ma ni anya fi ni ho be ma timi tontoma e ma u to pint boxer ma be ma u timi to phone e ma onu timi to ade ye expensive e se anwo de no e ma ti mesre muma yensuya sa de no de bi anya be ma nko na to ade o de bi me pa cho me do into ochanya be bu efi ochena akonya me eyi adoro de yenko ache yen if you don't give you don't get sa handkerchief grandpa chocolate yay me do upa try no ochenya me boa to chocolate fabra fie na nwumre nu munware nya bibia na be hunse nchenya chocolate me ofie o iti mesrawo eya ato no no so ntowai ya dance na mi shra c'est pas c'est mon frère eba djumedi eso meraho meraho chese se de papa ndi kan frère ya ni intro no me ka se chese wadru heaven cry wadi osunsun because any okasa to se ne kwete cry bre oh we are send ho cry na we ni so cry na so te se de odi kan frère on so de wo se ni kun ni ha nti wa fe bia mfa nko she se wa amana ni na nadwe a obe yare ba se mo ya wetie po benya blue balls and creative yeah master the best pa why Councilor Pacho final words na we dey no dey final words in the mami of Reyama on where we are 70 master we dey me final words me ni na kama ono se master se ne be ya be ma no yare ne ba wa na asa be da ho asa yes be ko ho up and down na nti be sere enye die nti ne be ma ukun afasa atiti we mu ade ase na enkofa sika bia ka wo dey expect say de be tonto mama no ye de koto aduru mesre se wonso wadwen sa asem no so ho a iti se ne ye kan ne ne be kasa na me final was nse ye de adwuma ni iti mama fa number ne ntudwa na ase when
ubefre no so ufre no obi wo so a ma abomfu 2 lines ni na ubefre no obi wo so a ma abomfu adwuma ne sa na tie iti mamefa 0246 272 392 0246 272 392 me pacho ene yanka onda ne ho asem o ene na me wo mitrim pa se me ka ho asem kakra but the opportunity hasn't come yes 0246 272 392 iti lady ni titru ni issue ni ntina me stress wo eno o my ni nkomo na yehu the way forward okay eno anti ne wa ha yo Mr. Ebi final words mami the final words there masa bia ba ko pe de bia no na meka so bia money homo den se obeye independent ewa ware mu e ma nye djuma ehwe ne ho no wahwe fie so but it's on a more serious note very bad very bad say ukuru person ne oda ukuru person odi no be kase se one toss ade wi ama mentia even bible mpo kase se unye ready mpo na se other party no aye ready you should give him it adeti na modi e no abaye barrier any cross member no so ya sesa afi ebisa ya de bema ya yemfama the druha mana wa maw the druha ya mfanya yen cross and last one me say unim say ne ubedia edie the best one and he say we dware twetwe say before the time no obi anko dware oba ma o at least 10-20 minutes to the time no kono ko dware so that just say o body nankasa no temperature no cool down all the sweat ni nioma ni nyina no una yese wo so bon say dien o halitosis say dien na u paste 10 minutes dia at least personal flavor in ebeba etino enu no ebema say wo ben ni panana say we sent ni nioma no nyina no ebe reduce if you are almost one year, if you are munya toilet and bath, enshem no munya enshem, na me fear of war, almost many gare. Ama so mo koyo mo ni ama anya fe na ye be so back at the next house. Very bad. Yo Mr. Ebi edase mama wo bibi kan biem we yo ebusianfo ye bre no enya ayebe ye nuanom ma ye nuanom emma ano na aduane eni benku fufuo tiozafi enuane ne dɔɔso kɔtie na aduane ne etwe na aduane ne kɔtie mesre sex exposition pa mesre mo na ye kan ye jeje ho na papa yi tie mema nso de omo nte se ye ma oba de obetimi ahye wo ho so na woda wo no wotie na ne kɔtie abrema na wo so de twa yi da ho na kɔtie hwetwe ye nima na kɔtie abu ne kon kakra etwe wo ma na etwe atre no abu na nichie na watwe no ohwe kra na kɔtie ben ne kra na wahye da so ase wo kofa bibi no wapie mesremo ya na yema yekunu no mkɔ abontin afi wɔ abontin wie na afi wogi wani so a afi na opese afi momu no wotwe ne ba nso na ɔno so ne dɔ ene ne de akowro ba foforo mu a wogi ne ho bi enje mesre yentu ye ho fo na enu anti ne de odɔ ntaban ebae wan na efre me awie ye bremi that time hello odɔ ntaban me pa cho di ni baby afrefi ato be ya kamiti die manenso fukakra we de nka ya pon wa ni se ona we de awie na be testify ana se me puri odi ni de nka bi problem wo ho na me se bi pusa de kakra se nka odo de nka muti mo ho ase na muti nka mo be hia le me na mo be hia no pa so ma odo asuti se me de over mouth Ibiana said that day no obano and not permanent the whole family. Now prefer on the man as one family, the other as one boy to Modin. In the Capodomo, the SM of Kana, Cassia Juma.
asana ayimbre twa akoso so adwen kakra no ayo ye da say ye pa na so no person o che say was sex ye planned but on planned sex in boya e decoration planned one no putu abehu a ya pon momu na fe na ko se wo de yentimi amfa yo abusuafo ye bre na nya ye be yentimi emfa ofrefo bia ebiem na de ye papa yi ken ebegina mo ankasa wa afo ne so se mo ampese mo de ne ye planned a fine but me say ya meti ye mintimi planned sex because sex de timi be anytime sometimes ka won planning wo kunya pie free adwa ya nkanka self contained rooms na toilet and bathroom opie ya onye hu ne kote ya na okra kwando na mo adi nti no je se me san bo okokofira no pa se odo ewu anwumre medi ebedu okra na asa akra atiko de I think so person ka say sigma no starting from the morning fine na say bia meka che o se anwumre ye bedi de e ba sa se aduane a ye timetable wo ho no emmoa yo ye da mo ase me amedi dwumadi ho chia me dia ene radioness erabna da sene ye besanso ehia my phone number no is 0546827329 0546827329 ubetimi afre na bibia wo bia no one me aka position na ye che no bomodin a se ubeye bi na bedi wukuno na aboa ama wade no aso bye bye music that's all 3.3 Uy, me de Adayato me de ye Adayato I you bring me a day and then you make me new bidi a groovy woman time a time fam to a bam na fa wanta kranuma sunu Pick the bay, but you the end me and my abojan